لەرجاکێ بن دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنا دەمژمێر شەشە و دەست پێکێ دەژی سارن و چا نامەیەکە سەرۆک مەسعود بەرزانی کۆتایبەت بۆ بەڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی ڕادستی بەرپرسیارن ڕووسی هاتەکردن. مارک ئێسپەر وەزیرە بەرەبانیە ئەمریکا دەبێژێ ئەمریکا بنیازە بەشێک ji hêzên xwe li nêzîkî kêlgehên petrolê li Sûriyê bihêlê. Sênatorê Amerîkî Lindsey Graham ragihand ku navçeya aram wê dibin serperiştiya hêzên navdewletî de bê û ew herêm ne herêmeke leşkerî ye. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Putin serokê Rûsya wê pêngavên Tirkiye li Rojhilatê Çemê Feratê gotûbêj bikin. دووبارە سلااو سەرۆک مەسعود بەرزەنی نامەیەک ji بۆی رووسیە دەربارەی ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی شاند. ئیرۆ دووشەمە هێمن هاورامی جێگرێ سەرۆکێ پەرلەمانی کوردستانی لەسەر ڕووپە لە خۆیان فەرمی بەڵاو کرد و سەردانە قۆنسڵخانەیە رووسی لە هەولێرێ کرد و نامەیە سەرۆک مەسعود بەرزەنی تایبەت بە ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی پشتی ئۆپەراسیۆنە تورکی ڕادستی بەرپرسین رووسی کرد. لێ هەورامی نابڕۆکە نامەیە سەرۆک بەرزەنی ئەشکەرە نەکرد. د چارچۆڤەیە ڕێککەوتنە قەسەدێ و ڕژێمە سووریەدا کاروانەکە لەشکری ئارتێشە ڕژێمە سووریە بە چەکێن گرانبەرێ خۆدانە گوندەوارێ حەسەکێ لە ڕۆژاوای کوردستانی و لەوێ دەرێ بجەح دەبێ. کاروانەکە لەشکریە ڕژێمە سووریە بچەکێن گرانبەرێ خۆدایە گوندەوارێ حەسەکێ لە ڕۆژاوای کوردستانی و لێ بجی دەبێ. دوه ئێواری ژێدەرەکە مەیدانی ژ ئاژانسە سپوتنیکە رووسیە ئەشکەرە کرد رژیما سووریە بچەک و ئۆتۆمبیلên leşkerî wiyên mertalkirî berê xwe da Rojhilatê Feratê li Rojavayê Kurdistanê da ku li gundewarê Hesekê belav bibin. Li gor heman jî derê heman karwan ji sê lîwayên rejîma Sûriyê pêk dihat derbasî gundên Silmas, Xirnata û Milxêr li Rojavayê bajarê Tiltemer bûne û beriya wê jî derbasî başûrê gundewarê Serê Kaniyê bû. Êdî roberê belavbûna xwe li deverê berfirehtir dikin. Hevdemî li bo tevgera çekdarên rejîmê Hesed vekşana xwe ji bajarê Serê Kaniyê ragihande. Got ku ew yek di çarçoveya rêkeftina rawestandina operasyona Tirkiya leşkerî ku bi nêvbênkariyekî Emrîkî hatiye. Li gorî hîn jêderên xwecehî jî Hesedê beref Hesekî ve vekşiya bê ku tu çekên xwe ji Serê Kaniyê derxîne. Her girêdayî heman mijarê artêşa Tirkiye grûpên çekdariyên bi ser ve jî duh kontrolkirina bajarê Serê Kaniyê bi giştî ragihandin. û di hejmarek vîdyoan de grûpên çekdar dîmenên xwe ji nava Serê Kaniyê belav kirin û bajar ji xelkên wê vala bû û tev jî derbeder bûne. Di roja çaraniya operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê de qesedê rêkeftinek bi rejimê re encam da û li gorî rêkeftinê rejîma Sûriyê dê lê ser dirêjahiya sînor bi Tirkiye re belav bibe û qesedê derbarê rêkeftinê ragihand bû dê rejîma Sûriyê piştevaniya wan bike. گرۆپên çekdar li Serê Kaniyê û Girêspî slogan û diruşmên Daişê bilind dikin û dibêjin ku ew ê Kurdan tune bikin û jinav bibin. Li jêr slogan û diruşmên rexistina Daişa terorîst, grûpên çekdar yên nav li xwe dikin artêşa niştimanî ku ser bi opozisyona Sûriyê vene bi axaftina gefa tunekirin û qirkirina Kurdan derbasî Girêspî û Serê Kaniyê yên Rojavayê Kurdistanê bûn. Diruşmên ku grûpên çekdar bilind dikin heman diruşmên Daişê ne ku bu yekê tu cudahî nakeve navbera wan û kiryar û tawanên Daişê û rexistinên terorîst e. Sloganên wekû bi zebih cînakom an ku bi serjêkirinê em hatin. Herwiha baxiye wata dê berdewam be ku Daişê ev gotin ji xwe re li ser dewleta xwe sepandibû li ser zeviyê hatin wergîrandin. û ji roja yekê de wan grûpên çekdar dest bi binpêkirinên xwe û tawanên xwe di derheqê sivîlan de pêk anîn. Yekam tawan di dermafê siyasetmedar Hevrin Xelef seroka Partiya Sibaroja Sûriyê û du nûbadarên wê bû ku bi şêwayekî hovane dane ber guleyan û şehîd kirin. Tawanê di dermafê Hevrin û nûbadarên wê de tevî ku hin aliyên cîhanî hatin deng û şermezar kirin lê nebû rêgir li pêş tawan û kiryarên grûpên çekdar de. Berva jî wê yekê bi serbestî û azadî
بنپێکردنên xwe berdewam kirin. Heman binpêkirên ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dikirin, ew zincîr li girê spî û serêkanî jî berdewam kirin. Bi taybetî duh bi fermî ew grûpên çekdar derbasî serêkaniyê bûn. Wekû di vê perçe vîdyoyê de xuya dike ku zincîra sînaryoya diziyê li wê derê jî dest pê kiriye. ژمارەیەک ئێرن عرب لە باشار من بجێ داخوازیە تورکیاکردن و باشارێ من بجێ کۆنتترۆل بکە و قاسەدەێژ باشار دەربکێ سەرۆکێلێن عربان لێ باشارە من بجێ کوبەریان ها هەپەیمانن هەسە دەبوون داخوازە کارەستی یارپێشە تورکیاکردن و تێدا داخوازیە تورکیاکردن و باشارێ من بجێ کۆنتترۆل بکە و چەکدارن قاسەدێ و ڕۆژێ ماسەد ژێ باشار دەربکێ پشتیکۆریشە تورکیا لەسەر ڕۆژهڵاتی چەمێ فەراتێ دەست پێکرد قەسەدە لەگەڵ ڕژێمە سووری ڕێککەوت و بەگەڕێ باشارن من بجێ و ناوچەیەن کوردی لە ڕۆژهڵاتی چەمێ فەراتی ji bo zanîna dawîn zanyaریان دەربارەی باژار و باژارەکان ڕۆژاوای کوردستان لەبەر خودمان و چەکهانên ئارکێ دژێ گرێسپی دەست پێ بکەم چاڵکمانێکی کورد لە گەلمنە دەم باش داوین زانیاری ڕەوشە باژارێ گرێسپی بە چڕەنگیە خەڵک وێ درێ بە چاوایەکی ژیانە خەبڕێ بەت بێهینە ماترسی سەروەهایان نا دەم باش کێکێ زنار و سلااف جووەرە و کەمانێ وەرە براستی یعنی روشا گریسپی هم بین گریسپی و کوبانی و روشاوه اوه روشا کی یعنی آرام هم بین تبیکو یعنی دخواه یعنی درد کبن جمعالی ترکا و آلی دوات و کشتیا کی ترکا هبو دروجا بره لی حتی نها روش لور آرام یعنی لتشتكو يعني يكون باش يكو عرب بخار تشتي بيجنم قال لك دزين و او الباجار جندي دردورة جري سبي دبايا يعني تشتين دزينة عرب بخار دعوة يعني مالي خود هاتنا ذكرنا دزينة موالدات تشتي ولو هاتنا دزينة باشا چەکدارن ڕژێمە ئەسەد دوانە بچیان بەڵا بوونە یان نا ڕەوشاوان بچ ئاوایەکە چ زانیاری دەرباریوان هەنا يعني رجيم أسد بيجن عسكري خود أهلية جندي كوباني ده هنا جندي بيندرا جندي أون لد جندي حتى جندي جري سبينا هاتنا وز باور دكمجي يعني جوركو رجيم أسد دقون يعني ام باجار گند سری کانیه و گری سپی ام نهاد او مدتنی کم هرنه لروشا مثلا از بیجم کوبانی عین عیسا من بجه يعني او ام بیجم ترقبك يعني ملت بترسيل لا دنيري سبا ام دزانو بسبا بشتي ساعات حفظة واحدنا بسكنية ملت نزاني كوي وضع شاوة ببياني مثلا هزن أمريكي كو جوان نافچان وكشيان چه باندور درست كريا لي نافچه أمريكي نافچه اوه دا گندی كوباني عين عيسى تل أبيض يجريسي بيام بين يعني ليتنا يعني كاشبون أوان وأخوياني در خدشيبو أم وكشيانا جويات كوباني وج عيسى جريسي بيه وامدارن اللي أم عسكري خبيه لين جيكو بترول هاي بله باندور اوه تأثیر اوه لسر خلقه یا وکشان هزن امریکی چیه؟ تأثیر اوه گلکی نباشه ملت بچاوکی مزن لأمریکا دنیری يعني أمدي خو كربنا أمريكا كو أمريكا و كار نبكي ولا روشة و دبره و آرام بيا أمريكي هبن أمريكي تنبر روشنا آراما بفرنجي يعني أو دبيا يعني نها قال لك باجار أو وقت من مجي وقت أبقى
يعني عربي يعني هناك او تخازن يعني رجيم اسد مظاهرات خود ممكن كي خود او قرارات بنا تخازن او تنابن يعني رجيم اسد جي وردا تنابه يعني قالك روش قالك ني او نخوش اقتصاد دوباره بكيف بيجم حتى انا ها ملت كوباني راجب بيجم روشة ملت روشة كوباني روشة خو حتى انها باشا وحضرت يا كسي تنا كدرباسي كوباني من حتى انا ها نتذي رجيم اسد كرنا ورتذي كو رجيم اسد ورتذي جبردا وحتى انا ها روشة كوباني وكز درباس بيتنايا باشا خەلکێ ڕەوشەوە پێلا دەربدەریە هینا بەردەوامە لەوان ناوچەیە یانجی ڕاوەستایە و چاوەڕێتکن سبەک و داوین مۆڵەتە ئەگربەستیە پرساتە نەدیام خەلک دەربدەر دبن یان نا پەنابەر دبن ji deverê xwe vediktin yan تمام فرصتك يعني گندوار كوباني بخوجي پنابر بونا راستي اشترى بيجم يعني ملت ترسك فرمزن هندري ملت هي برويان يعني رياكو دست في اوي بويو حيانا ملت مي كوباني گندي كوباني قالك هندري كوباني دامانا ويدنا جيل الشولان يعني الشولا راكتنا وهناك جوان شونا باجاري رقايا يعني روشة ملا قالكينا باشا باشا زي بري خبط ما باجاري حسكين وشغاني ما دار عبدو اللي قال منا دار داوين زانياري درباري باجار چهانا پیش بچون چهانا لسر عرده در بدرين سريكانية و گندواري و دربداري بهتره و حسكي بن او د شروشكي دا درباز دبن بكشانه هيزن امريكي چباندور ل خلكي كريه و لسر چنا بعد هاتيه بلاكرن پشتي بكشاني دارا اگر ته دنگه مد بيزه بله دنگ هات مد تا پرسام بهيستان دوباره بكم دارا بله نا پرسام البركت بله دستيكي بآخذهم السر وقت دريقو طريقة جدا حسكي وقت يعني آنها إيش شبه يعني هجمارك قامش ليجي بريقة دانا حسكي تبيقو القامش له تشتك تقين تشي نبونا لي يعني أو مساء أو أمبيجن أو صادو 20 ساعتي جو مهلا جو شر دستي او باندوراوي هبو جو خلق در ببن باجار قامشلو نمازا اي جول نزيكي سينور الباجار تلتمرجي ام بيجن اخافنا ما انا دستيك سر روشا در يعني انا الباجار تلتمرجي خلق باجار خاندي فالا دكن ودكاني خوشي فالا دكن بريد دن باجاري حسكي يا گندن نزيكي باجاري حسكي جبري مطر هيا و ماليوان سالان دبر روشا ام بيجن الدربيسيجي وبندواري ويجي تمامي انا اوجي يعني حسنيوان اوجي وقت جوتارن اگر دراسات تركتوري وان هبن حسنيواني جران هبن اواناجي بيجارجي اوجي ماكينين افي ايجل سر بخشا اوجي بار يعني بار كرني وانين نزيكي باجاري حسكي يعني ما ترسين اكثر كتي ناف الكيده امي بينن سر روشا ميداني يعني تشتا ايرو بالكيش بوبو الباجاروكي زرقاني باجاروكي زرقاني اوجي دكبه اورتا سريكانيه ودربيسيه وتلتمريده يعني ايرو ميدان الويدر يبو يعني صباها ساعات 6 صباها ام دوبارتن كان خلكي بشعبادي تركيا درباس كون وهاتن قال نزيكي باب خيري
بجيه كرن وهفتون وشرك شيبود نابراوان وقصدي بشتكي يعني برتبه ام او حرتي تنكانا ديسا بقريان وعلمي مجاني ديسا بقريان يعني سينور دربا فكرين بقريان تركيا تشتانه از كارم بيجم يعني الجندي ام بيجن ام عشبه جندكي عشبه هي الويدري تركا اشقر نافندك لشكري جيكرني نافندك لشكري جيكرني دكافي سريا تربيتيه وسري كان يده يعني ام بيجن الروهلاتي سري كان يدور 25 كيلومتر اي الويدري وين افندا هاني يريش دكن السر قصدي يعني ابيجن يريش الساعة 6 الصباح 6 وليبة الصباح برتوامبو حتى ساعات دو ربك بشتي نيرو زويت شغيدة حتى انا دنجي شر راوستياي دنجي توقع راوستياي اللي انا الباجاروكي الزرقاني يعني بعربي بين ابو راسين الويدري مطرسينا كثر هي جوخلك يعني اوجي كسي ما بيجي ويشف الباور دكم فرانيا وان دركبن ام بوارد اخبن دبيجن تليفون جوان رتين انه يريشك مظن بيسر هو يعني مطرسين هي اجبرتش مطرسينا كثر انه ابشر ايرو تشيبو ادنجي او صدو حتى ابي مهلتي يجي نيسيك دبي هاجر تبا واب مهلتها هاني بقدر باشا دارا خازم ترون هي بقيسر روشة درب دران دا جويك و درب داري حساكي بونا و بتايبتي واري مروبي و تندروستي دا شروشة كرا درباز دبن يعني بجشتي از كارم بيجم لباجاري حساكي برانيا وان ابي يقول دبستانا بجيبونه يعني اليكاريا خوارني وخوارني درمانا حتى جوان فايداي عنها لي ديساجي يعني حتى سبا يعني هجمارك فر استمالك يدم انه ورن باجاري حسكي يعني افجي يعني كرسجريكا كيتشيت دستيكي درن نافندا ام بيجن درن نافندا رشو صالا رشو قلوي دريب دستيكي بجيد بن حتى جوز وان مد دبستانا جوان رعيار بكن دبستانا جوان رعيار بكن جو بجيب بن يا بين باجاري حسكي يعني بترسجريك هجمار جولو فرتر ببي يعني روشا علي كارياك جوان ربي وقلتي زور بي نما يعني باجاري حسكي بري هنا دربدري ديري ورقاي هنا تيدهنه باشا دارت خزمت اما جيب قصر ويچند دجي بكشانا هيزن امريكي چبان دور لخلكي كريا چه گوتا گوت بلا بو نابرادا پشتی کو هيزن امريكي شبابوري ج گلک خالين روجابا كرتان كل ديبون بكشيانه وهشكرا براسي يعني بكشاندنا وانا جي نرازي بوني جي هلا ملتي كرد ومطرسينا كي جي تشيدك يعني وقبل هيزي امريكي البيشات شعبيوان والسريات التمري بريد دقامش لو بوجور بريد هريمة كردستاني يعني وك اشارتك دوان اشارتك دوان ضاوي شرك وشر دستي بك وخش بر كردا بدا علي يعني اتشتي فهم كرين هلا ملت يعني مطرسينا كفر تشيدك ناف ملت ويا بهتر خلق درب دبن باشا دارا زي بري خبد ما باشا قامشلو پیامنر ما صبري فخري لقلبنا صبري دنباش چل جمته هيا درباري باشا قامشلو پیش بچون و روشا ولاتيان بتايبتي بشكو هيزن امريكي شباب وريد نبا باشا قامشلو را درباسي هرما كردستاني بون تهمان دمدا گوتا وي چند جهك ود بيجن خلق باشا قامشلو جي كاروبارا پنا دربدريه دكن دم باش بله کرم كصبري شبه ديبي بشتيغو پروانه
سربازên Amerîkî di nava bajarê Qamişlobe vegeriyan بله ew nerazîbûnek nava welatiyan de çêkir û gelek wekû dîmen we ser mîdya civakî de hat belavkirin hineka tişt kevir davêtin we qetat bûn nizanim çi davêtin û vê tiştî metirsiyek jî di nava welatiyan de çêkir ku ev deber mane pêşiya êrîşan ew deber wê pêşeroja wê çawa bibe nexwasim piştî ku ev 5 rojê ku agirbistê باشە سەبری وەکە تێگوتن وەکە کووتێ باسکردن لەگەڵ نێزیکبوونا بدەوی هاتنە ئاگەر بەستێ خەڵکی باژارێ قامشلۆژی و بە تایبەتیە ناوچێ ئێن تاقین سنووریان بێژن بە تورکیارە کاروبارێ و ئامادەیەش بۆی دەربدەریە دکەن چ زانیاری دەبێت دەرباردەهەنە زەبەرە خۆ بدمە پەیامنەرێ ئارکێ لە باژارێ دێرکێ ئەحمەد سۆفی لەگەڵمدا ئەحمەد دەمباش چه زانیاری لە جەمتە هەنە دەربارەی باژارێ دێرکێ کەرەم کە ئەحمەد راستی روش لباجار دیرکه خوزاییه طبیعیه تشتک نو لباجار دیرکه تنه خلق گهداری اف چند ساعته کو لسر آگر بست ماین راستی ام کارن بیجن روش کی تندرستی نخوش پیدا بول جم ملت بتوایی که گلو یه چه به پشتی به آگر بسته دیسا ایریش دولت ترک لسر روجاوای بردوام بن یان اب آگر بست جیب به بردوام به هر وها جاوه خلکه بهتر لموسکو لأستان جی بهتر هم کارن بیرنگی ده باخفن روشا دیری که بیرنگیه باشە ڕەوشە ناوچەی سنووری و گوند بە تایبەتی کوڤالە بوون تا چەند ڕۆژن بووری دەگوت و دەربدەری دێرکێ بوون جەم کەس و کارم خوار خەڵک بەدگەڕەیان نا راستی روشی وەک خۆیە ینی vegera تەک یەک هەرێ لە مالا خۆ بنێرێ لە ڕەوشە مالێ لە گوندێ خۆ بنێرێ کا چاوە بووە و ئێوارە دیسا ئەو کەس vegera باژارێ دێرکێ یعنی هەیە پیرەمێر زارۆک نەڤەگەرانە ئەو ژیانە خۆزایی لەوا گوندێن سینووری نەبووە باشە گەلک سپاس ji بۆی هەرسێ پەیامنێرên ئارکێ و هەروەها چالاکبانێ گرێسپیک و لەگەڵ من بوو پەیامنێرن ئارکێ دارا عەبدۆ سەبری فەخری و ئەحمەد سۆفی لەگەڵ من بوون وەزیر بەڕێوەبەرنی ئەمریکا دەبێژێ وڵاتیوی بنیازە بەشێکی هێزن ئەمریکی لە نزیکی زەویان بەترۆلە لە سووریە بهێلێ پشتی vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye û Rojavaya Kurdistanê Wezîrê Berevaniya Amerîka pêşbîniya bicîkirina wan lê Iraqê dike. Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê Mark Esper Wezîrê Berevaniya Amerîka belavkir û ragihand tê pêşbînîkirin hezar leşkerên Amerîkî ku ji Sûriye hatin vekşandin berê xwe bidine Iraqê. Esper her wiha da zanîn ku hêzên Amerîkî niha veguhestina wan berdewam e û eger heye di çend heftiyên bên de û neku di çend rojekê de ji bakurî Sûriyê li Rojavayê Iraqê bicih bibe û ew hêz
دێ ئەلیکاریە دە بەرەوانیە دبەر عێراقێ و شەڕێ ڕێخستنا داعشا تەرۆریست دە بکەن دێ هەمان مژارێدا ژێ دەرنەمەدیایی سووری یە فەرمی بەلافکردن ڕۆژە شەمیە نۆزدەهێ جۆتمەهانها هێزên ئەمریکی ڕاداراخوا لە بارەگەها چایە عەبدولعەزیز ڕۆژاڤایە گوندەوارێ حەسەکێ بەریا ڤەکشانێ ڕووخاندن لەگۆر ئاژانسا سانایە رێژێمێژی وەزارەتا بەرەوانیە رووسیە هێزên ئەمریکی بارگەهێن خوا لە گوندێ قەسرک لەسەر یا تلتەمەر قامشلۆ بەریا ڤەکشانێ بۆمبەرێشکردن لە گوندێ دادات جی لێ من بجا باکووری ڕۆژاڤای سووریێ بارەگەهێن خوا ڤاڵاکردن بەرێخوا دانە سینۆرێ عێراقێ و چەکدارên rejima Sûriyê jî niha li cihê wan bicî bûne herweha bargeha aşên min bicê di giştî hat valakirin û ew yek di daxuyaniyekê de roja sêşema borî jî hat tekeskirin lê Rojavayê Kurdistanê hejmarek baregehên Emerîkî hebûn ku beriya çend rojan hêzên Emerîkî baregeha xwe li Xirabişq û Sirîn li herêma Kobanê valakirin da ku rejima Sûriyê li wir bicî bibe îro jî hêzên Emerîkî baregeha xwe ya Tilbêder li Hesekê rûxand ku ew baregeh firokxaneyeke leşkerî jî li xwe digirt roja nihêvê mehê beriya destpêkirina operasyona Tirkiye li ser Kurdistana Sûriyê Emerîka vekşana hêzên xwe ji deverên Kurdî ji nişkê ve ragihand ciraya kesk da Tirkiye da ku operasyona xwe dest pê bike وزیر دەربەی ئەڵمانیا دەبێژێ ێریشا وڵاتە تورکیە لەسەر ڕۆژاڤایە کوردستانê ne li gorî yasaya navdewletiya Hayko Maas dê hevdîtinekê de lêgel kanala ZDF got ku eger tu bêngehek yasayî ji êrişa Tirkiye re lêser rojhilatê çemên Feratê nebê wate ew ku ew êrîş ne li gorî yasaya navdewletiya êrişa Tirkiye dê nihê vê mehê de destpêkir û demcamê de bi sedan bûne qurbanî û bi hezaran derbûn. سیناتۆرê ئەمریکî Lindsey Graham ragihand ku Serokê Amerîka Donald Trump peywendî pê rakiriye û gotiye ku herêma aram wê dibin serpereştiya hêzên navdewletî debê û ew herêm ne herêmeke leşkeriye. Hevdemê hikûmeta Tirkiye tekeziyê li ser avakirina herêmeka aram li Rojavayê Kurdistanê û hin herêmên Sûriyê dike û dibêje divê ew herêm dibin destê Tirkiye de be, Sînatorekî Emerîkî hin hûrguliyên nû derbarê plana damizrandina herêma ku kar li ser tê kirin eşkere kir. Lindsey Graham di çarşoveya beşdarbûna xwe bi kanala Fox News ya Emerîkî re got ku wî hevdîtin bi Serokê Emerîka Donald Trump re kiriye û jê re plana damizrandina herêma aram eşkere kiriye ku ew herêm ne herêmeke leşkeriyê navbera Tirkiye û Kurdan de ye û hêzên navdewletî ne hêzên Emerîkî di wê herêmê birêve bibin. Navborî serbar kiriye ku Amerîka dê desteserkirina asmana wê herêmê li xwe bigire û metirsiyên Tirkiyê ji Kurdên ku bi terorîst bi nav dike dê berçav bigire. Graham herwiha amaje pê kiriye ku ev planeke dîrokî ye. Tê de ewlekariya hevalbendên wan Tirkiye û Kurdan diparêze. Herwiha jî derên petrolê bi serpereştiya Qesedê ya ku operasyona dijî Daişê bi pere dike hatiye dabîn kirin. Ragihandina Lindsey Graham berovajî daxwazên Tirkiye tên ji ber ku Tirkiye herêmeka aram bi dirêjahiya 444 kilometran û bi korahiya 32 kilometran dixwaze û li ser daxwaza xwe jî reş de. Tevî ku Qesedê xwe ji serê kaniyê vekşand û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku 1500 kilometr desteser kirine. Lê hîn jî çawaniya damizrandina herêma aram li Rojavayê Kurdistanê û rojhilata Ferêt û aliyên ku tê de beşdar bin nediyar e. Serokê Amerîka Donald Trump dê rêya Twîtterê xwe re ragihand ku wan li Sûriyê petrol dabîn kir û hêzên Emerîkî ji bo welatê xwe vedkirin lê koşka spî bersiva daxuyaniyên Trump de ew yek red kir. Piştî îmzakirina rêkeftina navbera Amerîka û Tirkiye derbarê rawestandina şer li Rojavayê Kurdistanê ku di encamê de herêmên navbera girê spî û serêkaniyê ku dibin destê Qesedê de bûn ketin bin destê Tirkiye û grûpên çekdar de. Êdî xêzên nehênî ji rêkeftinê zelal dibin û destkeftinên Amerîka têne diyar kirin. Li ser zarê Serokê Amerîka Donald Trump hate eşkerekirin û got ku wan petrol dabîn kiriye. Serokê Amerîkayê di twîtekê de roja yekşemê 20 Cotmehê ragihand ku Wezîrê Beravaniyê Mark Esper dibêje ku rêkeftina rawestandina şer bi xwaragirî binav kiriye. Hin pevçûnên biçûk hebûn lê bilez bi dawî hatin. Derbarê dabînkirina petrolê Trump barkişandiya ser ku wan petrol dabîn kir û hêzên wan berevvalêt ve têne şandin û herêmên nû bi Kurdan re hatine bicî kirin.
جبلی کو داخوانین سروک امریکای نزلالن و هر روز بریا روپلا خویا تویتر داخوانین برواجی دده اف داخوانی نزلالترین داخوانی بو و کوشکا سپی لسر وی داخوانی هاته دنگ و رخنه لیکر. کوشکا سپی لگور نیویورک تایمز راگهاندنا ترامپ رخنه لیکریه و گوتی ناوه وزیر براوانی مارک اسپر شاش نفیساندیه و گوتی سپیراتو. هروها درباره وکشان هیزن امریکی کوشکا سپی تکس کریه که او هیز و ناگرن ولید لبله جه سوریش بو عراق تینه وگوهستن. لسر آخافتنا دابین کرنا پترول کوشکا سپی سربار کریه که او ده به کردان پروژهان پیش بخینن و دهاتن وان پروژهان دیش بو کردان به. داخوانیا ترامپ درباره بجی کرنا کردان ده حرم نو ده یانجی تبلیغ کرنا عربان به کردان را داخوانیا که تاریه و مرم و مبستا ویجی نهاتیه دیار کرن. بتنه تشت دیار و برچاو او کو کرد جمالین خواه دردکفن و لشونا وان ده چکدار به مالباتین خواه تینه بجی کرن. سروک ترکیه دبیجی کو او پینگاوین گرینگ لی روشالات چم فراتی پشتی انجام دن جوین لگل بوتین بویشه رجب طیب اردوغان سروک ترکیه راگاند کو صبح سشنبه پینگاوین ترکیه لی روشالات چم فراتی لگل ولادیمیر پوتین سروک روسیا گوتو بیجوکی سروک ترکیه و سروک روسیا و صبح سشنبه ببورن و صبح سشنبه لی موسکو بجوین کو همان روزا بدویاتنا اگر بستیا لی روشالات چم فراتی کرملین دبیجی اگر هی پیشاتین داوی لی کردستان سوریه زیان بدنا چارەسەری سیاسی لی سوریه دیمیتری پیسکوف بردب که سروکاتی روسیه ایرو ده هفدیتنکا تلویزیونی ده با کانال روسیه اليوم اشکره کرد که اپراسیون ترکیه و پیشاتین داویه لی باشور روشالات سوریه جه فکارکا مازنه لجم کرملین و اگر هی زیان به چارەسەری سیاسی لی سوریه بکینه جبای گوتوبیجه که بهتر لسر داوین پیشاته و حال ویستین نافدولتی و بتایبتی امریکا و ترکیه درباره پیشروش روشالات جمع فراتین برای خود بدما برز منال حسکوش رو بکاری سیاسی کن حاله اگر من برز منال دنباش صبح داوین مولتا اگر بستا صدو بیزدم جمیریا ده همان دمه ده سروک ترکیه روسیا و بجوین اردوغان بجی و پینگاب نو کو بریاره با بجی لی روشالات چم فراتی ویلگل بوتین گوتو بیج بکی دورده انجام و گوتو بیجی و جوین نوی چبه وجبر چه چارنویسو بریاردان لی روشالات چم فراتی که دست روسیا دو امریکا تیواتی کو شبکشیات درخستن رزو سلاف جبوی تا و جبوی تماشاوانه و گالکس باس براستی دەستپێکێ دە پشتی گۆشۆرەشە سووریە 8 ساڵا بەردەوام کرد و ژعالیەکی بە مخالەفەتێ نکاری بوو تە ئەنجامێ باش بدێ بسەبەبێ دژایەتیە مخالەفەتێ ژعالیێ ئەو دەولەتێ گۆ دبن سەهاناوێ گۆ پشتگرتیا مخالەفەتێ دگرتن بەس دراستیە دەنەوا بوو ددۆ ji ڕۆژا ڕۆژ بە پرۆژا ڕووساوا بوو گۆ سووریەش هەمی گروپا سافی بکێ دەستێ هەمی کەسیش دەبەرێ دەرخێ جارك دي تركيا تسليمي ريجيما شامي بكي او تشت هاتا خوياكرن درونشتنت نقبا روسا واسرائيل ده بتايبتي وروس واسرائيل وامريكيه جاليه دي تركيا وامريكي او داخوازا او برجونديه وا ببنسري برجونديه وا ايكونوميه بن برجونديه وا روجلات البرچاون وجا جبوي خاطر برساتي رونشتنا قبنا پوتین و اردوغان دبی از دخوازم لبر ده آگایا بگهن ماوا و تماشاوانی وا دوی دقا گوزگورت آخذم گروپا که لشکری روس یعنی نزیگه 50 سرباز گها تقامشلو ایروش جعالیه دی ترکیوه لگور آگایی دسته مده گو اردوغان بریار ورگرتیا ج گروپی چکدار خوستیا گو هموج ادلب و دور و بری و درکوین بری خوبتنا ام بیجن روجلات چمه فراتی وکا گو او ناف دکن و لگور مجوه مسئله فهم کر ایدی دا جارکا دی ترکی بسهلاتی کربه و تسلیمی رژیمه بکی یعنی ج مسئله تی تخویا کرن ای پوتین پرسا اول ج اردوغان بکی
پاراستنا سینۆرێ تا li gor itîfaqa Adana 5 kilometre em jê re amade ne. Di do divê tilevhatinê Şamê re bike û tivaqa grûpa bispêrê rejîma Şamê. Sisê divê rejîm vegerê sînorê Sûriyayê bi giştî û ew em hemîzan li hêza Esadûnê lê ê bi serpereştiya Rûsab alîkariya Rûsabê û ê berjewendiyê Amerîka li ber çav û parastî bin. باشە برێز مەنال ئەv سیناریویا کوتەگۆک و پێشبینیکردی لەسەر عەردەیە جیبجیب بێ چ مەترسیاوێ هەیە ژالیەکی بەو عێریشە تورکیەژی لالیەکی دێ لە هۆلەیە مەزێنە بڕاستی هەکەر ئەم سیاسەتێ بکن دەبێ سیاسەتێ وەکی هەیژیکێ بەئاخرن سیاست بە عاتیفێ و بگیری و بحێسرا نایەتە سەری دەما گۆ دەستپێکا شۆرەشە سووریە دە جەماعەتێ ملەتێ کورد یانیان بێژن ئەوێ گوهاتن خۆخستنە سەلادارتێکلی برێجی مێرەکردن و ڕووسارەکردن و پشتی وێ لە ڕووسا قۆلبتن کەتنە ڕەخی ئەمریکیا و جارەکە دیترکێ ئەمریکیا خۆست پرۆژەکە کوردی ئاوا بکێ یانی دەبەرێ دەشپێکاتنێ کورد و عەرەب وانە ئیدارەکێ ئاوا بکێ و بزەلالی ژوا خۆست و ڕوونشتنێ نەقەبێنە ئەنە کەسێ و جەماعەتێ ئیدارا زاتی دە لە بەرچاون کەس نکاری ئینکار بکێ لێ جەماعەتێ قەت نکاری بوو قبول بکێ خۆشبن سەڵاتاریە قەندی لێ دەرخێ و ئەڤناژیکێ بوو نەقمەتێک لەسەرێ ملەتێ کورد هەم ژە ئالیە ڕووساڤە ئێدی باوەری بوانە نەما ئانی هەم ژە ئالیە ئەمریکیاڤە ji ber tim gotum êş û azar û hewar hewara me ev bû û proja va kesatûneya ev kesana hatine vê projena ême bixna weke bi Kurdî dibêjin berxê kêrê ji ber wê em ketine metirsiyeka mezin da û metirsî heye lê ez wê metirsiyê nebûî çavê Wilqasî mezin kuştin û talanbûn û dizî di şer de heye lê bi dawî de jî îtîfaqiyatê duwelî çê bibin weke we anî ziman îro wezîrê dervey Almanya dibêje dibê li gor xalê navdewlet Türkiye devleteke ne kanuni ne şer'iye dibê avana dwarê FN de jî kêwaya îro di Amerîkada wextê êweke lê Graham kesê dît bêjin gereka ew navçe bi 40,000 eskerê em bêjin اتحاد اوروپی به حلف ناتو بهش لشکر ردی بیتا آوا کر بیتا پاراستن یعنی پروژک وکا گو اردوگان دخوازی وری دورک 3 ملیون و نیف بکی دورک گریس فیو سری کانیه دا و حتی بعامود دیر کشی حکت خیناف دا 3 ملیون نیف سر چاوا که تیناتی حتی صحابو دا جوار آوا کرده چاوا عملیت بینی پروژک فاشله و از باور پروژه راستی ای پروژه اردو پوتین بسر کبیب امریکا را لف کرنا اردوغان باشا برز منال خوازم ته بهتر ونه هي په سروي چنده ده اگر کو روسیا ر دا کو رکبنا ادانه جیب بدور ده ترکیه حتی چرا ده کی وری پیش ترکیه وای به چرنگی وان نافچین کردی کو بهتر وان نافچین به بروي رکبنه کبن کردینه او چاور نه بره برنو کو ویجالی کی بور نه کنترل کرن لگور گلک داخیان جارنا روسیا درکتنه دبیجه انو گرکه مافی حمی کسی دستور ده پیک هاتی بی و ام هیویدارن او تشتانا راست بی وقتی گو دستور ده او تشت مافی پیک هاتی بنو ابوکی نتوکی کردوری ده دوی دناواوی دستوری ده بن او هنگی دبیسته پرسا ده دواش سوریا بی به مخالفه و رژیم لسر چلر بکه پروژه روسا جبوی مخالفت ایچ پیش کش که شرکاتیات رژیم ده ایچ آوابه و انگی اوی لسر مجی که ایتقیا کرن لی دفعه داره دل بری پرساکوت که امورنا راستیا مسئله حتی وکفه گاواسترد آخرم هنجی اداره فشلا خو اعلان نکریه هی قندیل دسته خوش دفره نکشاندیا هنجی که او مطرسیج دلیم ملت کرد درنا خستیا هیجی مدت جدیر کا هم کو عمود و تربسپی و سری کا امبیجن تربسپی و عمود و افدوری مای پرسید کن گلو ما اف جماعت اجاره کدی شرب کی و حنجت دست اردوغان کیانا جبر هک شربت کرن که منو و چاخی حنجت اردوغان ال برچاوی جوسار بیجه پای سینور ابن پاراستیا و کاری دوی دره دهنک سر ایشایه چه لی از هیوی دکم اداره ذاتی ادریا ورج بیجمو قندیل إيرو بريس بعلان كن فشل إعلان كن نعيبة بيجن قواتام تنبو نعيبة بيام سركت نعيبة دفري راوستينن ملتي كردر كذي كولانا بآلي سبي سلوغاني أم آشتي وآزاتية دخوازن وأم دعوة دولتي نارنتويت كن كباراستنا ما بيتكرن أم دفي داري دكارن خوشاركي بباريزن لأردوغان چخا پیش دبي داوياوي ايويش مسألة درخن وام هيري دكن گو أردوغان بي معادري خوشكتين بكي ونبيت بلا لسري تركيا دي پیش دا باشە بڕێز مەنال خوازم ئاماژە بۆ چەندێکی بدەم لەنجێ گراهام سیناتۆری ئەمریکی لەسەر زارێ
ترامپ ڕاگەهاندیە دەبێژێک و ئەو ناوچە ئارامیە و بریارەوەری ئاباکردن بە دبن چاودێریە ناودەوڵەتی دەبێ و ناوچەیەکە لەشکریەژی چه بوهایەک ژێبێ لە دوانێرە هەیە گەلۆ ژڕاستی نزیکانژی بتەنێ گوتنەکەش بۆی ڕاگەهاندنێ دەبێژێت و خەڵک پێمەژوول ببێ دباوەریە مدا حتا وەکە vê saetê wextêm rast û durist li siyasetê mezên belkî Donald Trump yek ji rastiyê Amerîkî herî gorast û durist diaxivê û gotinê xwe pêk jî kêtênê ne weke got em fikirin twêtrekê sibî derxeya jî êvariyekî derxê ji ber meşruê şerqil ewsat hê wextê got di dema Bush da û Condoleezza Rice hat pêkanîn demokratiya hat ê weke Obama destê Îranê dirêj kir û Iraq hêrivan û hêbeta Amerîka di deverê deşkan cemhûrî daha careke dîtirkê dixwazin û Trump hişkare dibêje an kes nebazirganîne li gor berjewendiyê Amerîka em dixebitin ji ber vê yekê berjewendiyê Amerîka rojhilatê de pir mezin û gelekin û cemhûrî ê qebûl nekin got rojhilatê wilo berdin ez divê hêviyê dime ê projeya ser dikeve wextê dibêje em ê Kurda jî li ber çav dênin û em ê mafê gelê Kurd wê derê de yanî mafê wa têk hatiya ez hêvî dikim ev proje herê te serî weke me anî ziman ez careke dîtir kê dibêjim Erdogan xwe bixê erda Sûriyê de û zêdetir herê li gor xewnê serê xwe ê Erdogan xwe tû jî tehlûkeka mastir û xirabtir bike lê dîsa jî sbanga me eva ji qendîlê ji nava me xwe bikişêne ji îdara zatî feşelê elan bike alê sibî em hildin باشە بڕێزمەنێک منە لە دبردا رووسیا ئەگەر و بڕژێمێرە بەگەرێ ناوچەین کوردی ڕێکەوتنا ئەدەنەل سەر عردێ جیبجی بکێ دخوازم ڕۆلە ئەمریکی دووەردە بدە خویاکردن و داوین هەڵوێستا ئەمریکی بتەنێ 200 حتا 300 سەربازی ئەمریکی وێ بتەنێ کێلگە هەن نەفتێ حقوڵ نەفت ڕێگە قوتبێژنی پەترۆلێوێ بپارێزێ ئەڤەک وێ چاودێریە ئاسمانێ دەبەرێ بکێ وێ کۆنتترۆلژی بکێت هەمان دەمێدا ئەگەر ڕژێم و رووسیا بەگرا حتاکو و باژارێ دێرکێت تەبە ئەسنوور کۆنتترۆل کرد ڕێکەوتنا ئەدەناکەتە بوارێ جێبجێکردنێدا ئەبە لە دوانین ئەمریکی چ بەهایەک ژوارە دمێنێت چ ڕۆلەکە ئەمریکی دە ڕۆژهڵاتی چەمێ فەراتێ دەدمینێ کەکەوام خۆ نەخاپێ îro di dinyayê sax de proje êgo xwediyê biryarê di destê Amerîkiya de çi xa di Sûrî de destê Rûsa dirêjî kirbê bes bawer kin ji me yanî ma berîn ha jî çekdarê Amerîkî qey 1000 ya 1500 bû ya çi xas bû yanî evana nakevne meselê şer û cengê da ew hazirbûna wa yanî heker neferekî Amerîkî jî wê de hebe em bi xwe zanîn got qeîdê Amerîkî ê herî mezin ji behra Sor bê ji Qetar bê ji Incirlîk di Tirkiya de bê ji Iraqê bê li dor û ber Siûdiyê bê yanî qewet di destê Amerîka de قربان وما امرولا امريكا ور بتشوكلي نميزن وامريكا تدر بمجال نادي ريجيم وروساك وحميتش وقوابي ارينها بروجا امريكي جي بيشتي فشلا جو اوباما د عراق داني ومخالفه العراق قصه كاتاستروفي دو دست ايران دريشكر او دخوازن سوريا برنگكي ريجيمك نشكه وجيش نهروي بلكي كاربن اواكن بس دستور قالوا الدستور كي مركزي بي نمركزي بي فدرال بي نفدرال بي او لسر خالي جنيفي دما قول سر دستور بين لفكرن او دوادا دفاقات مفتوغو بكن لي امريكا ندوري بروجي تدر باش بروجي جي دور ناكبي واتەیە گوتناتێک و ئەمریکا هەینە ئەخوادان ڕۆلەکە و سەرەکەیە بەگە کوتبژێ مافی کوردان لە بەرچاو بگرێ یعنی کوردم کارن بێژن پێشە ڕۆژێدا پشتیک و پێشهاتەوەرنە هۆڵێ حکومزاتی وەرگێ ئەگەر هەیە و تشت ئەزێنە تشتێک di siyasetê de em bêjin dûriya nêzik tune siyaset awe tu çi xasî nava siyasetê de ez ê vê pirsa te vê cerawestî destê ane kesê kim ji ber got heta weke vê saetê ane kesê xwedî weke tu bêjê biryara siyasiya xwedî projeyê siyasiya xwedî rolek siyasiya ez dixwazim hêvî dikim got gereka yanî ne got ez daxwazim gereka bi rastî jî hat guftûgoya de bê gereka bi hemû dewletê dunyayê ra êgo deriyê goyê bihewênê nehewênê lê bixê ji bo karibin çareseriyekê ji mafê gelê Kurd re bênin û çixa ez zanim wem rastî hemî gelê gurcîkê zanê got qendîl ane kesê qels kir bêrol kir lê rola ane kesê siyasiya wem hêvî dikin heker ne îro bêjikê gerek Türk û Ereb û Faris xwedanê deverê zanibin heker mafê gelê Kurd deste bê bawer ke aştî û aramî tê de çênavê
باور کرد چو دەردا کەسێک ئێ نکار سەروێ عردێ ئاشتی بژی 100,000 تشویش عردێ دەرخێت 100,000 تشویر دەرخێت پرۆبلێما چارە سەر ناکێ هجرا ملیۆنی لە بەرچاوێ مەیە ئیبادێ جەماعیل بەرچاوێ منە یەک چارە تەنێ پێشیا ترک و عەرەب و فارسە هەیە سیلاحەکی نەوەویش ئەمریکا و رووسا بکردن 40 ملیۆن کورد ئیبادە بکن وێ چاخێتکارێ بێژی مافی گەلێ کورد نەما ئەمێ وێ چاخێکارە بن ئێدی ئەم بێژن پرۆژا کوردی تێک چوو یا ناونا پرۆژا کوردی هەیە و پرۆژا کوردی ئێ سەرکەفتی بێ هەمی ئێش و ئازارێک سپاس ji bo şirvekarê siyasî Menal Hizbê û Kulgel min bû gelek spas. Îro Serokê Mesûd Barzanî peywendiyeke telefonê li gel bavê zarokê birîndar yê bi navê Mihemed Hemîd encam da ku ew zarok lê serêkaniyê hetiye armançkirin û birîndar bûbû. Di peywendiya telefonê de Serok Mesûd Barzanî hevqemiya xwe derbirand û tekeziyê li ser pêşkêşkirina alîkariyan ji bo çareseriya wî ragihand û got ku her tiştek pêwîst bê ew ê pêşkêş bike û kêmasiyê nake. Mihemed Hemîd tê gotin ku tê gumankirin ku bi çekên kîmawî li serêkaniyê jaliyê Tirkiyê ve hatibê armançkirin. Rêveberê Koç û koçberên devera soran dibêje ku ew pêşbînî dikin penaberên Rojavayê Kurdistanê rû li deverê bikin lewma ew dê dema niha de amadekariyan bo pêşwazîkirinê lê penaberan dikin. Ebas Emîr rêveberê Koç û koçberên devera soran ragihand ku piştî êrişa Tirkiyê ser Rojavayê Kurdistanê rewş têk çû di encamê de Kurdên Rojavayê Kurdistanê penaberbûne û ji bo pêşwazîkirinê lê penaberan ew amadekariyan dikin weke Emîr dizanîn ku ew di dema niha de kempa bane zêwke li snûrê Rewandûz ku beriya niha dervderên Kurdên êzîdî têde bûn amade dikin ji bo penaberên Rojavayê Kurdistanê û ew kamp cihê bêhtir ji heftê malbatî têde heye. Vê em gihiştine dawiya bultenê berîv dawî hatine jî dobare sernûçe. نامەیەکە سەرۆک مەسعود بەرزانî ku تایبەت بۆ بە ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانê ڕادەستی بەرپرسیارên رووسی هاتەکردن. مارک ئێسپەر وەزیرە بەرەبانیە ئەمریکا dibêje ئەمریکا بنیازە بەشێک ji hêzên xwe li nêzîkî kêlgehên petrolê li Sûriyê bihêlê. Sênatorê Amerîkî Lindsey Graham ragihand ku navçeya aram wê dibin serperiştiya hêzên navdewletî de bê û ew herêm ne herêmeke leşkerî ye. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Putin serokê Rûsya wê pênkavên Tirkiye li Rojhilatê Çemê Feratê gotûbêj bikin. Her şad bin.